Imana bamugisha. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana ariko twadusirimba igisimba c'abayumbe kandi bakuru abagabo. Abo ngiye kuvuga ni bagiye gutambuka. Sema nabaye mabure baze n'abakiriki baze. Kiriki nawe mushize mu bakuru. Twakiriye abashumba Imana bagirire neza. Ukomere Imana amashi. Ubwo abakozi b'Imana. Pastor Serende na Reverend Hamayizi turabakiriye.
See
sirimba.
kwakira ijambo ry'Imana ariko twadusirimba igisimba c'abayumbe kandi bakuru abagabo abo ngiye kuvuga ni bagiye gutambuka. Sema amen. Agira umucuranzi utambuka hano atambuke, bamusore bazanye na Barunyambo muze n'ababideri mutambuke twihuse, n'aba Pastor Espoir na Pastor Apotre hariya mutambuke, n'abashaka n'aba Pastor Muyoboke hariya mutambuke, n'aba Aimable baze, n'aba Kiriki baze. Kiriki nawe mushize mu bakuru kabisa, nibyo kabisa. Kiriki ageze ku rwego rwiza rw'ikiyumbe. Imana imumugisha. Mutambuke turirimbire Imana indirimbo imwe, n'abandi bakeya bazi, n'abandi bakeya bumva afite umuriro, muze papa, muze namwe muze. Imana ibagirire neza. Na Alex nawe natambuke hano, Kundo Mukunga nawe na Nkotanyi. Imana ibumugisha. Tugiye kwakira Pastor Kado, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Turamwakira Mukunga umuriro. Twakira na Reverie muramwibuka wa Reveriyani. Mukomere amashyi yaradutaramiye amasengesho twari dufite muri alarme. Imana imumugisha cyane, n'abandi bayumbe batambuke. Nindutera shaka ngwino papa, tendirimbo y'igisirimba. Haza abakazi bo muri alarme bakeya turirimbire Imana.
muhagarare biradusenga Imana. uyu ntibazakupiga isirimba gutyo. Oye niwe wakanzeho. Ninde wakubise? Oye sinje. Oya si. Bazakupiga isi bibaho. Subiramo turangize neza. Tubone gusenga. Tubone gusenga. Sawa.